Break. Sa headlines, kan mga parata, resolusyon para sa confirmation kan appointment kang City Administrator kang NAGA, lusot TOLOS sa Sanggunian PANLUNSOD kang NAGA. Hababang dissolved oxygen sa Lake Buhi, saro sa posibleng KAWSA kang FISHKILL. Akusado sa PANG-HAHABON asim PAGKAGADAN kang grade school teacher sa NAGA, DINARA na sa NAGA City District Jail. IKA-APAT na SEMANA kang BUCAL Season 8 Padagos na nagiging MA-AKSYON. Uya mga bareta, sa aldaw na ini ako po si Jo, Mike Angeles. Sangguniang panlunsod kang NAGA marikas inaprobaran ang resolusyon na nagko-confirm kay Attorney Norina San Luis bilang City Administrator kan lokal na gobyerno kan NAGA. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Inimbiteran sa sesyon regular kang Sangguniang Panlunsod kang NAGA si Attorney Norina San Luis para sa confirmation kang saing appointment bilang City Administrator kang lokal na gobyerno kang NAGA. Tinawan man pagkakataon ang mga konsehal na makapaghapot. Saro si City Councilor Frank Mendoza sa naghapot kung ano ang maitatabang ni Attorney Norina San Luis sa lokal na gobyerno kang NAGA. What would you bring to the table as City Administrator of Naga City? Just to let Nagaenos know. It is my singular honor to be part of the city government of Naga under the leadership of our very good mayor and of course the vice mayor. The instruction of the mayor is to vigorously push for the rollout of those big ticket projects. We have the JMR Coliseum and the procurement of goods from downloaded from the national government. Also to look into traffic, flooding, and basura. But with my credentials with the Land Transportation Office, I am closely working with the PSO right now to look into number one, rationalization of PSO deployment in the end that we will have steady and consistent enforcement of our ordinances. Specifically, I'm immersing myself. I'm going around downtown, CBD 1 and 2 at least twice a day and twice during the weekend also to check deployment. So as far as the traffic situation is concerned, we want to rationalize deployment. Nasambit man ni Attorney Norina San Luis ang pagtabang niya sa Public Safety Office sa pag-supervise kang deployment ka mga personahe. Digdi man hinapot ni Vice Mayor Gabby Bordado kung ano ang papel ni Attorney San Luis sa Public Safety Office na pinamamayuhan ni Rene Gumba. Maging ang sweldo ni Attorney Norina sa dati kaning hinalian na opisina ang naihapot man ni Vice Mayor Gabby Bordado. So in other words, Madam Noreen, you are helping Mr. Rene Gumba in the deployment process. Not really helping, but just supervising. Because he already has the roster of deployed personnel. Number one, we want the deployment to go. We want personnel to be deployed Saturdays and Sundays, which I think right now is a gap insofar as enforcement is concerned. So would the members of the PSO consider you as the commander of the PSO? Oh no, they have their leader. That's Mr. Gumba. Because as you told us a while ago, you are supervising. Yeah. So Rene Gumba is under your supervision. General supervision, Your Honor. Is that correct? That Rene Gumba is under your supervision? We are a bit confused because Rene Gumba, being the head of the PSO, should have the sole power over the members of the PSO unless the city mayor appoints you as the acting PSO head. Your Honor, I do not deal directly with his subordinates. I just make sure that all the submissions of Mr. Gumba, all his plans are properly executed. And we are looking into the gap where the Office of the City Administrator can actually help and support. That's our activity right now.
So in other words, you are not trying to subvert the power of Rene Gumba. I will not even attempt, Your Honor. Very good. You were the former regional director of the Land Transportation Office. Is that correct? I believe so, Your Honor. Why are you answering that way? I am. You are not yet sure? Quite sure, Your Honor. Okay. So, after being the LTO chief, you became the what position did you handle? The director of the Traffic Adjudication Service of the Land Transportation Office In Manila. in Metro Manila at the central office. Then eventually, Your Honor, as the Vice President of North Luzon Expressway. As the Vice President President? for Road Safety, Quality, Environment, Safety, and Health of the NLEX Corporation. So, in that position, you were receiving a very high compensation, I believe. Now, Relatively, I believe. relatively, Your Honor. From my point, I believe. Relatively, Your Honor. So, what was the major reason why you decided to join the local government unit of NAGA? As city administrator, Councilor Baldimoro receives how much? Same salary of councilor, Mr. Chair, salary grade 25. Salary grade 25. 25. And the vice president of the NLEX receives how much? Salary higher than the President. How's that again? Receives salary higher than the President of the Philippines. In other words, back then you were receiving a salary higher than the compensation of the President of the Republic of the Philippines. Yes, So sir. I am really intrigued. Si City Councilor Elmer Baldimoro ang movant kang resolusyon na nagko-confirm sa appointment ni Attorney San Luis bilang City Administrator kang lokal na gobyerno kang Naga na ipinagpasalamat man ni Attorney Nurin San Luis. Mr. Chair, the newly appointed city administrator possess the qualification and none of the disqualification. To my joint and collective motion for passage of a resolution confirming the appointment of Madam Noreen San Luis, Miss Noreen Bernadette San Luis, as City Government Department 1 City Administrator. On joint and collective motion. Nagpapasalamat po ako sa miyembro kang Sangguniang Panlunsod kang Naga sa pamamayo ni Vice Mayor Gabi Bordado sa confirmation na itinanggi sa kuya at sa kuyang application as City Administrator kang Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, News Break. Mientras tanto, may respeto subuot si Attorney Nurin San Luis sa mga department head kan lokal na gobyerno kan Naga, alagad kabali sa obligasyon kan pagiging city administrator, iyo ang pag-supervise sa indang mga opisina. Totoo kitang respeto sa department heads kang City Hall aram taman ng mga kapabliman, mga marayman. Kaya lang po sa opisina, iba po yung supervision duman sa mga heads of offices. And primarily, pinupokusan tayo itong sa traffic, sa pamamagitan ng pagkiling kang deployment kang mga PSOs and pag-rationalize po kang distribution ng personnel. Padagos sa mga bareta, Mayor Lenny Robredo nahandal sa planong i-oktaba ang eleksyon sa barangay ASIN Sangguniang Kabataan sa bulan ka Nobyembre. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela.
Nahahandal si Mayor Leni Robredo sakaling mapuspon ang 2026 Barangay Asin Sangguniang Kabataan Election o BSKE sa maabot na bulan ng Nobyembre. Sabi ni Mayor Robredo, posibleng daina magtugot ang Commission on Elections o COMELEC na ipospon man ang plebisito para sa pagiging highly urbanized city kan Naga. Ulit na nakabugtak sa ley na kaipuan ining magibo sa laog ning 120 days. Ang plebisito saro sa mga proseso na kaipuan agihan para maging highly urbanized city ang Naga. Digdi tinatauaning pagkakataon ang mga taga-Naga na makapagboto kung pabor sinda na maging highly urbanized city ang Naga. Iyan ang pigahadit ko. Ang pigahadit ko kung mapospone na naman, baka di na itugod kang COMELEC na ipospone tapos si plebiscite dahil ang batas 120 days lang. Sa kalawigon si proposed na postponement, kalawigon. Kasi gigibuhon siya gano'n November of 2028. Kung ang alkalde subuot ang hahaputon, day inipabor ngunyan sa postponement kang BSKE, ulit na nakaplanong isabay kang syudad ang plebisito sa eleksyon. Alagad pag-abot sa pagpapalawig kang termino kang mga barangay officials, pabor man ang alkalde. Ako conflicted ako about it, kontra ako sa postponement dahil duman sa plebiscite. Pero at the same time, agree ako na ang term kang barangay officials dapat masalam. Dahil they talaga ma-work ang 3 years na. Kaya nagiging very political na pag-aral kaya. Halimbawa mo niyan, na ma-election na, si mga barangay tako niyan, very political na dapat sana daiman. So ako, all for halawig na terms, pero mas selfish si reason ko kung taano gusto ko ba na gusto mo. Sa ngunyan, hahalaton mo na kan lokal na gobyerno kang Naga ang pinal na desisyon kang Commission on Elections kung madadagos ang BSKE o mapupuspon antes magdesisyon manungod sa plebisito. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, News Break. Mientras tanto, sa masunod na semana gigibuhon ang Certificate of Candidacy briefing sa mga kandidato sa pagka-opisyal kan barangay asin sangguniang kabataan. Susug kay Attorney Mike Julia kan COMELEC Naga, i-require na kan COMELEC ang birth certificate bilang saro sa requirements kan mga kandidato sa eleksyon sa barangay sa bulan kan Nobyembre kung dai mao-oktaba. Sagkod subuot mayong na ipapasar na ley na nag-oktaba ang eleksyon sa barangay, padagos lang ang pagpreparar kan COMELEC. Sa iba pang bareta, mga waterways o agihanin tubig sa syudad ng Naga, tututukan kan City Engineer's Office kang Naga. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Puon ngunyan, tututukan na kang City Engineer's Office ang mga waterways sa syudad ng Naga, partikularmente ang mga nasa loob kang mga establishmento asin mall. Ini matapos mareparo na may mga establishmento na tinakluban o ginibuning development ang mga waterways. Sigun ki Engineer Jose Rigor Ardeza, nakalusot subot ang mga ini sa building code kang mga nakaaging taon. Pag nahaman na ang local building code kang syudad, o obligoran na ang gabos na establishmento na magsunod sa mga regulasyon manungod sa waterways. Magkakaigwaman ng environment assessment bago magtugdok ni waterways para masiguro na day ini magiging rason nin pagbaha sa mga katraid na area. Magkapirang malls and establishment po sa loob kang Naga City ang tinakluban, and keto po kayong panon nakalusot siya sa building code, and keto po day pa establish na ba ay day pa maray ang sa tuyang building code, kumbaga day pa siya ready para sa mga waterways. And sa ngunyan po binibilog naman ang sa tuyang local building code para imbitaran ta na po ang mga arke na pangyayari sa masunod. Gabos po, gabos na establishment po, obligado sila mag-comply sa inabot ng waterways regulations po. Kumbaga, magkakaigwa na po sila ng environmental assessment bago sila magtugdukan sa indang mga establishmento. And si-share to po na gabos na establishmento dahil magkakausa ng anuman pagbaha sa pagtaray. Sabi ni Engineer Ardeza, ang marikas na urbanization as in development sa syudad ng Naga ang saruman sa mga nahihiling na rason kan pagbaha, urog na pagmakusog ang uran sa syudad.
Kaya panahon na subuot para bantayan as in i-regulate kang City Engineer's Office ang mga waterways lalo na sa mga area na may mga bagong development. Yes po, talagang mabilis talagang urbanization sa Naga and development. Kung mahiling manindo, wala to ang mga nagsistroll po sa itong establishment. And napapanahon na po upang sila ay bantayan man, as in i-regulate ang sendang mga developments. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, News Break. Sa samuyang pagbabalik, dissolve oxygen sa Danau kan Buhi, posibleng kawsa kan FISHKILL sa mga tilapia, sabi kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Bicol. Yan ang sinibapang nangenot ng mga bareta, bibilang sa GNN TV 48 Naga News Break. Different backgrounds, one premier education. Here, there are no borders. This is our school. This is our home. Beyond borders, beyond barriers, from Bikolano dreams to international horizons. NCF is where everyone belongs. Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school. At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people. Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at pagkakataong maging ikaw. Invest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This is how we lead the future. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Cancer Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Cancer Eye Center, world-class eye care just around the corner.
I take today started long before this morning. I learned to code, to think in systems, to solve problems that matter. Hands-on, real world, built for what's next. Guided by mentors, backed by quality education. Because the future doesn't begin after graduation, it begins with the right foundation. Choose NCF, College of Computer Studies. Are you looking for quality healthcare education with hands-on experience to become future healthcare professional? Then your journey starts here. Welcome to NAGA College Foundation, College of Health Sciences, the home of the next generation of healthcare professionals trained for excellence. Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Medical Technology, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor of Science in Biology, At CHS, students learn through state-of-the-art facilities, driven by artificial intelligence such as mini-hospital, nursing proficiency laboratory, medical library, and ORDR simulation rooms. Guided by expert clinical instructors, we provide quality education and hands-on training to prepare students for a successful future. Setting the standard as they are the first ever in Bicol to earn Level 3 re-accreditation. NCF College of Health Sciences, your premier choice in global healthcare education. NCF, affordable quality education. Your future starts here. As you navigate your path, opens new pathways. In business administration, in hospitality management, in tourism management, and entrepreneurship. NCF College of Business and Management. Find out where you belong. Sa pagpapadagos kan mga bareta, pinag-adalan kan B4 Fisheries Integrated Laboratory Section kasudma ang kalidad kan tubig sa Danau kan Buhi para maraman ang KAWSA kan pagkakaigwanin FISHKILL. Enot na irehistro ang FISHKILL sa Barangay Ipil Asin Santa Cruz kan Agosto 8, asin na i-report man sa Barangay Salvacion kan Agosto 9. Susug sa Buhi Lake Development Office, 14 fish cage operators ang apektado. Kabali sa pinagkuonan nin sample ang Barangay Santa Elena, Tahaw kan Danau, Iraya, Tambo, asin Nia area.
Nanuturan subot ang pagbaba kan dissolved oxygen sa ibaba asin sa taho na parte kan danaw. Paghababa ang dissolved oxygen, nadidipisilan subot maghangos ang mga sira. Kabali sa rekomendasyon, iyon na ilubong ang mga gada na tilapia. Iwasan mo na ang pagbahog, mag-emergency harvest asin siguruhon na labas asin na malinig ang kinakakan na sira. Sa iba pang bareta, haros 5 pesos kada litro ang ibinaba sa presyo kan gasolina, diesel asin kerosene sa mga gasoline station ngunya na aldaw. 4.30 pesos kada litro ang ibinawa sa presyo kan diesel. 4.70 pesos kada litro man sa gasolina, asin 4.88 pesos kada litro sa kerosene. Inina ang ikaduhang rollback sa presyo kan mga produktong petrolyo ngunya na bulan nin Agosto. Sa syudad ning Naga, nagpapako na lang sa 73.10 pesos kada litro ang gasolina, 82.50 pesos sa diesel, asin 87 pesos kada litro sa kerosene. Inaasahan man kan mga nasa sektor ng transportasyon na makatabang inisa sa indang operasyon ang sunod-sunod na pagbaba kan presyo kan mga produktong petrolyo. Sa police report, akusado sa PANG-HAHABON asin panggagadan kan grade school teacher sa syudad ning Naga na ilipat na sa Bureau of Jail Management and Penology. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Nailipat na sa Naga City District Jail Male Dormitory ang sospek sa panggagadan sa grade school teacher na si Ma'am Lizelle Permale matapos magpaluwas ng commitment order ang korte kang nakalis na semana. Nagpapadagos man ngunyan ang pagdangog kang kaso laban sa suspect na robbery with homicide aggravating rape. Orog nata nagpositibo man ang resulta kang forensic examination kang soko sa biktima na naging parte kan mga ebidensyang ginamit sa investigasyon kang kaso. Nakareceive kitang award hali sa City Hall sa panginginat kan sa tuyang mayor, si Mayor Lini Robredo. Awardan po kita jury. Ini po itong nangyari sa Bistansa kung saan po na-resolve na po si kaso. Based po doon sa kaso, less than 24 hours, na-resolve po natin yung kaso. Nahuli natin yung suspect. Yung update ng suspect natin, na-commit po na natin ito na andun na po sa BGMP, sa Del Rosario. Andun na po siya habang naghihiring po ang kaso. Positive po yung result. Positive ang result ng ginawa ng suko. Maikukonsiderar lang ang Police Station 4 na case closed o tapos na ang kaso kapag nahatulan na o makonvict na ang suspect sa korte. Ongoing po siya. Masasabi ko lang po itong case closed upon the conviction of the suspect. Mientras tanto, pinasalamatan man ni Police Captain Arnel Azanya ang duwang investigador na nagtutok sa kaso ni Ma'am Lizelle Permale na naging dakulang tabang sa pagresolver kang kaso. Gusto ko lang pong pasalamatan ito pong nasa likod ko, ang dalawa ko. Ito po ang aming chief investigator at ang aming investigator. And then yung other personnel po namin na napigot na ma-solve yung kaso. Masaya, in short, masaya yung pakiramdam namin kasi na-accomplish namin yung trabaho. Although may talagang nangyari na ayaw namin, pero nagawa namin ng paraan para ma-resolve. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, News Break. Mientras tanto, tinawan onra ka na lokal na gobyerno kang Naga ang Naga City Police Station 4. Hulita marikas kaining naresolbaran ang kaso sa panggagadan sa 28 years old na grade school teacher kan Ateneo de Naga University na si Ma'am Lizelle Permale. Ginibo ang pagtaon in honra durante sa flag raising ceremony kan nakalis na Lunes kung saan presente man si Naga City Mayor Leni Robredo. Sa iba pang police report, statutory rape ang kasong inatubang kan 33 anyos na lalaki na Regional Wanted Person kan Police Regional Office 4A. Inaresto ang nasabing suspect sa pagtatabangan kan mga otoridad kan Magaraw Municipal Police Station as in 2nd Provincial Mobile Force Company na tulos man pinag-turnover sa saindaang custody.
Padagos man ang pangapodan kan PNP Magaraw na tulos isumbong sa sainda ang mga personang may makadudang hiro-hiro sa saindang barangay. Sa iba pang bareta, 0.75 grams ng pinagtutubadang shabu na may estimated drug price na 5,100 pesos ang nakumpiskar sa suspect na si alias Rosa kan Zone 2 Barangay San Jose, Pili, Camarines Sur matapos ang ginibong anti-illegal drug bypass operation kasuod mang hapon. Padagos sa pinagapot ang suspect kung sa inhali ang illegal na droga nga nakumpiskar sa iya. Sa iba pang mga bareta, tinawan onra kan liderato kang 9th Infantry Division Philippine Army sa pamamayo ni Major General Aldwin Almase, Division Commander kang 9th Infantry Division Philippine Army, ang manlain-lain na local government units, mga ahensya ng gobyerno asin mga stakeholders, huli kan Padagos sa suporta asin partnership sa mga kampanya kan Philippine Army sa Bicol Region. Sa mensahe ni Major General Almase, sinabi kaini na katuninongan asin seguridad sa rehiyon ang resulta kan pagtatarabangan kan manlain-lain na sektor asin bako lang kan Philippine Army. Ang 9th Infantry Division Philippine Army ang nakapagrehistro ng pinakadikit na bilang ng aktibong grupo kan mga rebelde, asin bitbit nindang badila pati naman ang mga lugar na sa indang kontrolado. Mantang Padagos man ang pagdedeklara sa mga banwaan na stable internal peace and security. Sa iba pang bareta, ika-4 na semana kan BUCAL Season 8, pano nin aksyon. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Jobert Azur. Passes inside. American with the ball. Alis this day up and as well now. Agreed. Tambakan ng puntos. Pateri bayan ng game plan asin estratehiya. Mga kabang-abang na matchups. Mas naging mainit ang ika-4 na semana kan BUCAL Season 8 at Juniors Division Elimination Round kan nagkaaging Sabado asin Domingo. Kan August 8, naghampangan ang Annunciation Panthers sa St. Holy Trinity College Golden Eagles. Puon pa sa nakan kawat, sunod-sunod na ang pagpapaoran ng puntos kan Panthers. Nasa kita ng Golden Eagles na agawan sa Panthers ang momentum. Dahil para wala nang sumida kainin dagulang kalamangan sa scores na 1941. Face-off kan Dominican Grounds sa ACLC Hawks ang mas lalong nagpainit sa Game 2. Kinontrol kan ACLC Hawks ang momentum kan kawan. Dahil para dagos-dagos na dahil malamag kan Dominican Grounds ang kalamangan sa scores na 50-61. Pabor sa Hawks. Namayagpagman ang UNC Greyhounds kontra sa USI Falcons pag-abot sa Game 3. Binorbaran labagon kan Falcons ang pag-atake kan Greyhounds mantang nagrarally sa 4th quarter. Alagad mas tinodo pa kan Greyhounds ang sa inang depensa asin opensa sa scores na 80-69. 20 points ang kalabangan kan Greyhounds kontra sa Falcons. Kan August 9, nagpadagos ang Week 4. Matapos ang kadaugan kan Morms Patriots kan nagkaaging Simana. Nakabawi ini pagkatapos ganahon kontra sa Genesis ang Game 1. Na-level up kan Morms ang sa indang game plan. 82-60 ang score sa pagkatapos kan 4th quarter. Nagula man ang kalamang ang winalad kan SBC Rams kontra sa Mariner Blue Dolphins sa Game 2. Puon pa sa nakan first quarter, nasa kita nang mag-adjust ang Blue Dolphins kung kaya kinagat kan SBC Rams ang advantage para idominar ang buong game. Nagtapos ang match sa scores na 109-62. Ang saro sa season's most anticipated match-up kan NCF Tiger Cubs asin Adler Junior Golden Knights man ang tinutukan kung saan mataryong pong nasecure kan Cubs ang unbeaten record kaini sa elimination matapos wulatan ni 25 points sa kalamangan ang Knights sa score na 80-55. Ang tabayanan ng pagpapadagos kan sagupaan kan mga team sa BUCAL Season 8. Ang intense na matchups madadalang live sa GNN NAGA Digital Channel 48.1 sa official Facebook page kan Uragon Sports Action, BUCAL Facebook page asin GNN TV 48 NAGA YouTube channel. Para sa GNN TV 48 NAGA, Jobert Azur, News Break. Yan ang mga bidang baretang nakalap para mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 NAGA News and Bicol Affairs. Daing malingon i-follow at sa mga official Facebook page, GNN TV 48 NAGA. Padagos kaming mahatod yung mga baretang garantisadong nanginginot sinapapanahon. Hit ang subscribe button sa mga official YouTube channel, GNN TV 48 NAGA, para update kita sa mga bareta as in istoryang Vida ang Bikolano. Ako po si Ja, IKA-APAT as in ang GNN TV 48 NAGA News Break. Sa NCF, tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where Tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga.
is where our stories stay long after we leave college. The quiet witness of how we built our future. Pakiwin ko na po lahat yan. Humble beginning, global end. NCF, world-class affordable education for every Filipino family. Okay guys, may papakita akong number dito. So, sino yung gustong sumagot? Okay, anong number? Taling number. Wow! NCF College of Teacher Education, where passion meets excellence. CTED offers Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, and Bachelor of Physical Education. Future educators are shaped through technology-enhanced classrooms, modern science laboratories, and specialized learning spaces that support hands-on and interactive instruction. Secure your career and be a future facilitator of learning spaces. ang treatment kung sakaling trading, manufacturing, at saka service business. At ganoon din kung ano. Hanggang dito na lang ba talaga ako? Hindi, lalaban ako. Mataas pangarap ko. Alam kong kaya ko at kakayanin ko. Nak, kaya mo ba? Opo pa, kakayanin ko para sa pangarap. Pasensya na po. Hindi ko po kayo napansin. Okay lang, Jed. Is everything alright? Okay lang po, sir. Pasensya na po ulit. Jed, parang hindi ka okay. Is there something bothering you? Sir, sobrang pagod na po ako. Parang hindi ko na po kaya. Jed, naiintindihan ko. Mahirap maging working student. Pero ngayon ka pa ba susuko?
You're almost there. Malapit ka nang maging CPA. Kapit lang. And self-taught disciplinary, gold medallion and flag. At para sa mga nangangarap na maging isang accountant, maging financial executive, o maging information system professional, Padagos lang. At sa gabos po na naging parte kang sa kong journey, day ko man kamo masaro-saro. Gabos po kamo naging parte para ako maging sarong CPA. Ang Lord po ang magbalik kang biyaya na tig-share nindo sa kuya. Thank you po. Here at NAGA College Foundation, College of Accountancy and Finance, we champion your way. Experts emphasize the need for college education that prepares students for the real demands of the workforce. Are you worried about your future? Build it with engineering. Establish stronger foundations. Develop the skills to design and build structures that support and strengthen communities. Develop smarter solutions. Create intelligent systems and innovative solutions for an evolving digital world. Utilize precision and technology to understand, measure, and shape the world. Here at NAGA College Foundation, we don't just develop skills and build systems, we shape engineers who think, adapt, and lead. NCF College of Engineering. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror. Extra batteries. Whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna.